U priobalju 72 požara više nego lani, dvostruko je veća i opožarena površina, no vatra ove godine nije učinila veće štete. 2 kanadera i danas ugasila požar na Svilaji, a najviše požara ove sezone bilo u Šibensko-kninskoj županiji. Zvoni telefon, Šibenčanka prijavljuje dim na jednoj od gradskih tvrđava. Pa vi vidite crni dim u kom pravcu? I dok gospođa gleda u dim s prozora, operater gleda u ekran. Vi sad u real time gledate tu lokaciju za koju vam je žena javila. To je to. Na sreću, vatra nije uzrok dimu, već bageri na gradilištu, no drugi poziv, druga je priča. Unešić, javite. Znači, osmatrač Bogovčina javlja se, vidi dim u pravcu Ostrogašce, pa otiđite vidite o čemu se točno radi. Ovoga puta i kamera je vidjela slabašan dim, dovoljno da vatrogasci odu na teren. To se vidjelo znači i od požara na Dinari i pogotovo prije 8 dana na požaru koji smo imali na području Žaborića, Vrsnoga i Rogoznice, Supljaka. Prije sam po dojavi mora zamišljati, kao vizualno zamišljati situaciju koja se događa. Sad imam direktnu sliku i puno mi je lakše postupati po tome. Video nadzorom je pokriveno 90% Šibensko-kninske županije. Kad nađemo lokaciju, to približimo, imamo zoomiranje, 32 puta zoom. Kamere imaju i ostale priobalne županije, a u priobalju su ove godine 72 požara više nego lani. Svi su uočeni na vrijeme, pa većih problema nije bilo. Rano otkrivanje požara je i ključ uspjeha u samome gašenju požara. Od pomoći su vatrogascima i bespilotne letjelice koje mogu detektirati čak i lice piromana. A ključnu ulogu ima i policija. Samo u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji zbog namjernog izazivanja požara u ovoj godini prijavljeno je 13 osoba. Borba s vatrom nezamisliva je i bez zračnih snaga. I ove protupožarne sezone kanaderi jer traktori su u zraku. Iz zraka se gasilo 30 požara. Imamo otprilike 190 sati naleta, ukupno u ovoj godini je oko 390 sati naleta. A iako je dosadašnji dio sezone pod kontrolom, opreza nikad dosta. Zrakoplovi su spremni, piloti su spremni, sezona još pred nama, 8. mjesec, 9. ponekad zna potrajati. Samo da se ne ponovi 2017.